osjećanja. Jedna tragedija može da se pretvori u najveće dobro ako je priđemo tako da iz nje možemo da izrastemo. Pozitivno oslobađanje besa. Svako se u životu sreće sa besom. To je poštena emocija. Ako se ne ispolji ili se kroz njega ne prođe s polja, onda će se to dogoditi unutra, u telu, i ono se onda obično razvije u neku nezdravost ili disfunkciju. Kao i kod kritikovanja, obično stalno besnimo zbog iste stvari. Kada pobesnimo, a mislimo da nemamo prava da to pokažemo, mi bes progutamo, što uslovljava nezadovoljstvo, ogorčenost ili depresiju. Prema tome, treba upravljati besom kada se pojavi. Postoji nekoliko načina pozitivnog upravljanja besom. Jedan od najboljih je da se otvoreno razgovara sa osobom na koju smo ljuti